tunin zong thusim khat anangai kin huitin thusim in ngai diu chu hele iso pipau tangpa Minneo win a hinsut Ukhrul Lanu kiti love story hi anangai khom kin huite tun atusim langa andalut pai pai taw hite kum ki heichin lunghel puma inchung teris langa katowin phona la kanei sun sun ho chu lunghel ta ka ngai lai ta hin WhatsApp message ong lunin keizong koizong hiza milung help pe ta a hin text kho kit hai mo tia ka vetle number ket kha lo be khanin uthang boy na dam hinam tia e hin do achun kalung adong hlein a profile ka vetle la alim ki koi kit pon kinzong kadam na e koi nahi te de tia kale do le e hin don du to pon kinzong kalung thima kho ta na hi e katin kalangai ban kangai zom kinin hi le chomlo ka in kho na jingman tai ni hla an ne zo a lupna ki cholding ti puma lupna chunga fan ka vetle suna e hin text number chun e hin text kinin tu ka a ne hai mil ki ta na nangwang akle sa mong te na e hin tikin akhet kha pi bang achun e hin ho pi na hi le ga do ki ting chu ka ki phalam tan kinzong ka het kha lo hi wang achun ka het kha ta bang achun hoi selin ka ga ho pi tai chuti a ka ki text sing run lai ta in kanu in dukana bread choding in e hin solin a hi le ka phone ka da hla in dukana bread choding in ka chi tai kong kile a ka phone ka betle hi number a message chu adim thlajing in nakilet se mi jong ho pi num lo mi te officer hi le a hin dan ki khial ta hi le na tin aza zat na se kalung thima chun hi chiwang hi numei a hin e he khami a hi ti chu e ho pi danin ka hedo pai jing tai koi nahi ham hoi selin hum ki sei o tia ka do khon te le chongneu ka hi e ukhrula chongneu na classmate nu chu ne lo tam a hin ti achun kadip kalai avot thlajing e kalung thim chu akicho opol jing in ka thim jil namun DM college sa nople lai ni ka gel to in kalung ehel the jing e tun kumnga masanga kain khumandan anangai kinu hite DM college sa BA kasim lai ta hi tua kainu diula lena jingka amai phe zowa working ka hlai khongki le ahin ka in mai wa in bahara dinga ka koi o ina umdingin ucha mi ni nuwa kha to pasal chapang khat ki ho in rena umdingin ahung hune kanu in thangboy abon hu ga lut pi tango mi chol hi ta tin e hin solin ke jong ka chi tai ka ki thu pi le au nu chun he u phanante keinin ki bol hun tangi tin aki phalam ke in kinla don but lo hilin ka bol be ka ki bol e ka tho achai ohin kanu in sunga e ko lu win cha anom chu ka don uwin ka kyo lim taw vi hi chia chun kanu in e ke to sa uwin nuwa anu min chu chongneu ahin chule naw pa min chu boilen a hi ukhrul langa molso hoi kiti khwa kuna phaya thimjil dia hunglun dan ane hi e chongneu chu insunga mi unu ahin DM kore sa kaiding ahin anaw pa boilin chu Don Bosco chingmei ronga class 5 simbet ting ahi insung khat bangin khong tawin kanule kapa hi ami na hlun khat chu kente ha asa ngai lumi ahi hlun ji chun chongneu te ni ucha chu alung si hle hlunin awa na umle vet pi jing hlun e ukhrul gama ko na hi chen gama le khasim dinga ahum hlun chu kalung adong hlein amo langa school umlo hi dem tin koi ma solo win kana boi hle ji e college kong kai pan ki tawin first semester kain pan tawve chongneu to ka ki hlon ji hlonin ka subject la hlun jong ki bang che a hin lekha aki cho zo ji pon ji chun ke a sim dingin ong thum jin kin jong kana pga hiti chun kongkyop jing hlung tan ucha ki ngwai lu ta danin kom hlunin inmung khana patna hongki pat do ji ka hi hlun ji achun min ucha in ei koi do tawin chongneu jong chu kuloi pasal hon thangboy naw nu tin a he tawve hitima bangchun ke jong ama koi nu me hon chongneu upa tin college achun e he ove college sa break ka tingle atam join library a ikai lu ji in lekha isim pg in kalekha sim ding e kho sa the e chongneu hin khumandan ka ven he le klaina pi le ji e nunga mel hoita avo ngo numei mai soi jong le midang bonga ngo pe se jong hilo ve nom ta pasal dia dei hi
chon chen lang ki seile ami ho pi dan hole asanga len za dan athep chu asei ji pe hi achungling ho za bol ji a hen asanga chapang ho to ki por ji athim ki ne numei chon le khan he thim sa nunga phata khat hi le khalama se dingin vet ton umta a anai kha ki ni na hi sunle kulis akai ji in kulis ki khen ting anaw pa le khasim abui pizin bon to kop ji e hi chang ahin zo tingle kun a pon khon ahin pol ki ji e phat hom to ta le ki sei mo dain hin kho mang a hi nunga ahin kho nup sa na tep khalo tabang lewin aw min zan khang kim gejin zong in mai achun pon a khong ji in ahin khuman chu kalung asi hle jing e thani thlathum achi ta awang achun anu le appa ain sung mi koiman angwil khamong mong pon keizong kalung awdong hle jing e nikhan hi kanu to ki ho ina tv vet pumin a ke holim thlunin kathim ngai le chongnewin ahin khotusim asei chu ka zai chongnewin jong henu ki ho in sung ki wa do na hi asei ji jong ka he e tua kanaw poilin kumthum be a hi a chu ka pa in ene da hla u a hi tai gen thei ta in kanu in ka kho uwa government school a lekha ehin simsa thlunin ki mai ne theya ki mai a lowa an che ho bazala azo zia hi cha chu amu kham khama chu ka ki wa uti ding hi jingi ka on ting le kanu ka ki thu pi ji in kyo ding in pha rong anum hi e ki tile ki zo ponti pathin lungsina lekha he thei thim ka hi ji in whisper nu in e lungsi nin class 7 a pat class 12 ge a ain sotwa hichan khonglung ka hi i bangin kinai zole munchuma simding kanom hlein class 12 freezer a kamak hoi ji in sponsor zong kanomu in ahin la hichi china ding bara jing zong kisu to zolo ki hon kana bol zo ta pove hichi ji achu hilai muna hung kha ka hiu ve he nu ti a ali ki thi po ma hin se echun aku in kana lainat pi hlein kalung thima chun o hibang agin thein hi ibidya nang chunga alhun sa ita mo katin chongneu khan khoding gel na in kain khoman onggen thei pantai hichini kho aku na chun kinjong chongneu chu lungsit na nei ta in ka bolin ka bol thei sun ti in ki ho ina me ka ne ho chu tu hen lang tui mo jong le ka tha pi jing e ama jong ki pa le ki phalam kop ji in kinjong aki pa na ding za chom chom ka bol pi ji e hichini aki pa na chun ama jong ki pa jing tan kuli sa jong ke ni bok ki wop ji ron e awan ho zo si kanu le ka pa in e bol pi ji luni zanting le amo omna ruma anaw pa to lekha ka sim khom jiwin boilin in jong o pa ta be tan in ke gyal do tan atam zo ake ko ma gi den ji tai zan khuwa de in chupang phalbi ta blai ta in mei phu ima jong ti lovin chongneu in pun a khong ji in kin jong zan khat ka to pi in mei phu ka choin a hi le e hin ve in nei mu ha ta ve e hin tin kin jong nang bon i munai lo wa ka ti le e hin mo nui sa e chongneu nalal ji lo homo hi ti chen pon khon ji a jingka le mata ani ki tho ki jin sun le la class izau ki ji le nangwang nana to ai ka gel jong le ka ngap cha hi e ti a ka sei le amai khomin ima in ei don but pon kin jong ka tu sei chu no mo sa hin te ka tin chong na za da ka sei kha aham ni ngai da mo na please ka ti ki le e hin don bunin uthang boy hi chi tai lo a kanau pa fi holating keinu me in lampi dang ka he he kanula ina tamlo puma aman ni ding jing jong ki mu zo lo di di na lai hi chi be a ka bola sum ka hol lo le hi pe abak ki to del hun diam tin da jong da do ngam lo win e hin don pu ne ke jong ka ki phalam walin a hi le o chong neo ke ani ki chol tangi o mang pha o na dap na sa te ding a hin mei phu hi kyo in lang mei hol na dei bele hilai a hin ani ki le o ka tin a mei hol dim se chu ka da tha pin a hi le uthang boy ne kho to no ho zalin ka ki pa e hi cho hi pya ka le sa zo ting ham o ki pa be se e jaga te pathin in pathe na bo te u hen o zanjong so tan ki jong ki chol pai tang e kanau chu jing ka le matain hin solo no jong na bon win mang pha wo tin kong ki thlun tai kaza na khun chung a chun chongne hun khoman a sa ding dan chu ki a dinga ka ngai to le ha sa ka sawalin ka pona hle en hin la ka bol pi the ima poi ki ho ko ma sung be uhin ka zo chen ki thopi tange ka tin huwa helin kan ki ngai tu e
hitia zan le pon a khon ji chu ka za tila in kaning an ki hal ji in hin la hijin kho apa na chun apon khon gin chu ke ding in chongneu ugin bangin kalunga aging ji e ka za lo ni le kalung athe ji in ipithu umham tin ka vizin na hi le aboi ni anai khaji e na pun khon gin ka za lo le ka thei ta e chongneu hin khong loi o tin ka dai ji na hi le aman jong e hin le dai ji in pasal pi pi ne num em kahil ding na hi mai ti ji in aka ala ki jong e khon sa ji in kanui li di di ji thune kanu in e hung mu do ji thunin e mo nui sa ji thun e hitia kongkiwap jing thun lai ta in chongneu kalung sit na chun kalung lai alo dim tan ka ki he lowang achun kanalung sit do dan hi tai ahin khomandan josi ka het nunga kalung sit na chu nidanga kalung sit na tabang an hi ta poi pha chuti chan kanap ki pol pi chongneu chu met pet ka lowin kan lung sit do an hi tai ol hla hung hitan December phal bidap jong akho se che na hi le jingkal ki tho jong gen thei om hle ji e hi cha jong chun chongneu in ato ho atong zom jing in zan le apon khon chu karum win do a konin gu thimin kana viji in kanangol pi dan ji tai dap asa ding chu ke ji in mei phu ga ti pi ji na hi le akipa ji dan chu amai so a jong he jing the hi nidang achun phaten ko pi theina in hin la kalung si to ni kho akipa nin amai a ko umle kanarwas ji in dinji to ji jong ka ji ta pui amial muding bo chu kanom jin kho ongjin po po le khuwa amial muding bo kanomin kho ongwa ting le ni hluma mei phu oi khom ding kananga lel hle ji e olha ni sim 15 ahung hitan jingni kho akona college a class talo ding thu hen sei taw vin hi le kamo lung hel jing in Christmas sung chong neu mel kamu lo ding chu ka da hle jing e jingni kho a chi pai ding ki kong hi ji hluna chun van ho ki gun hlunin a hi le boilenin uthang boy ke nang ko ma kom den di te na ati ji in chongneu to kamo kinui sa to ji hluni chongneu jong amai so apa na chun alung heldan ka hedo pai jing the e jing khong wa ding chu ka ki khoto le in holiday jong da jing hen lang nisin chongneu to college ki chi ji le otin kalunga lang lo tin chang ahung langin kalung gel gel na in kana khuwa do ji tai jing khuwa in kin jong chongneu ten ni ucha tha do dingin ka ki gongin ka po do le ka ki won chu smart thim hin tin chongneu win uthang boy hoilang chi ding na smart na e hin tin kin jong ka le da in chongneu tu kum na kho uwa ku mai Christmas ka hungman ding a hi ka ti le hin mo nui sanin hungo tin ki kap jong le bon hunglo ding a tin nangni tha a khong di a he parking chen ka tin gari ka start in parking lang ka zon tawi lamthung ke in seiding halloween ka umin thu e hin do ho chu ti bo in kana don bu ni parking ka hlung tawin ticket jong kala don bus chi ding ka in ke jong chongneu ni nga to o thil khat ka la de ka tin mak nga ka chi in ani hlun a ding gi phat che ka cho pin khong tai ka ga hlun le bus an ki thing tan a kom achun chongneu ana da le le in ki jong ka thlai zelin gift chu ka pi na hi le ima jong seiman lo hilin bus chi ding ki go ta ji achun si bai bo ki bol hlunin akal do tai bus chunga pa na chun bye bye e hin bol hlunin a hi le kalung hel ki be che che jing in mila achun ki mo ka tha le kalung hi jing e lunghel ten in lang khong ki le tai ka vet na zo se ka mo lunghel hel jing in ho hung jin le lunghel na ho wa jong le lunghel na ka ma tha den ji in Christmas le New Year ki chai do hen lang college ki kai ki tele ka ti ji le e kum hei ki mangjong chu ipi ki bol ham jong ka hepon mi ho chun no masanaw win hin la ke wang chu thile nang in kum hele kum tha chu ka hin mang chai na na e chongneu hung ding ni bo chu ka chu dinga le hle jing in phone ka bol la am naw network hoi lo jin aki kol do zo kit pon o he chongneu nang ngai hi kamo po na sang le na hi te kamo ti ji tai walking lai a ka chi ji ting le ka ki le lang le chongneu ana hlung ta ding dan in ka kial ji in hin la kalung gial in ka hin kho na puzo ji poi phat ong chal in hi le school le college kai phat ho ahung nai ta na hi le chongneu win ni khat phone e hin bolin uthang boy kum tha chi bai jingle khong thun di hi te tia hin se chun ka ki pa walin in mai ho ka thi ngim selin om na thun rom jong ka bol tup selin lunglaya tuibang a veiden pha se ka mu nom jing chongneu mu ding nga lel pumin ka umtan jing khwa ding nga in ka umtai
Jing khuwa in pungchu ka vezi in aka le window lang chu ka vezi in khuwa ge ka sa dan chu ka ti kalu atha la jing e nisa chu esim hian lang ki wa sa jing le kalunga au me na chung sa len khuwa ka nga do in jinga khonin ka tho in mai ge na chun chongneu nga dan in ko umin exercise ka bol tai amala ongthung mong talo hi je chun kalung athe in phone ka bol le ahin pikamin kongthun wa du hi te uthang boy tin ahin se e a khuti le tin nga akit jitan hin la ongthung mong tapun kanu in ana dingin ejuti ko nin bugang chela ka kini ewain ka pat do kit lela anom kit poi ka kol kit le buzi in omin a hile kamo lung han jingtan kanu to an keudan a hi kanu ko ma parking a kongthun diu hite ain tin kanu nei hin se pi achun kinjong gari cha bi ka kimanin parking lang ka del jel tai amani zong onglung huntan ka galmo achun kalungsung ki panan adim jing in kum somwar ki mu lo nunga ki mo to ho ka bang jing huni ehin mu achun ehin khu za men ke chula ka gari to lam jong hai mi livin kan umi ka ga thun achun uthang boy kum tha che bai tin ka khu chu alan che bai e bolin ana boy lenin la ei tu den ki tan hi le ke ho jong insung khat danin ka mu vin hi le kalung thim achun chongneo ki chen thun phal hi tia parking a pat na cha te ho kong puiji ting tin kalungin kholang pe an kel mani hi chun inlam kong taw ve class aban zom dingin kong kai ki tawin a hi le chongneo le ke jong angai bangin class a thanum te in ka zaw ji thunin hi ti chun thimjil na lama kal kain song ki taw ve hi banga kalung sirwang achun helding chu ka gal theimo mong kit poi azi chu alekha sim ka su boiding ka he in chuna bana kehin khozong to kha ding ka he in hiji chun kana seinom poi koi hel mala in zan lekha kasim ji hlun tingle koli sa anunga le go thlang amial hoi ho thu po ka sei khom ji hlun aka le ka ya khuwa di ji hluni nule ka paten lekha sim kai hlun ji le u cha banga ki ngai lu kai hlun ji chun e mo vet uvin chule chongneu le boilin chu ka nule ka pa in a cha banga ne gel hlun a hi e zan le pon khon ji tingle za chapumin akoma ka to jin to no ka sei ji in a hi le minui che hi je chun anoi pula la ji in amanjong e ngai hle ji e semester exam ho kan chai tawin wangphat pi in kani thunin konglo thing hunin hi le kanule ka pa in ki pa pi na in nga chothonin chongneu in ahonin kahani dan chu kumza hamkhat kidam theile kilomi kumthung thlungin ki pa te in kum khom vi kumdang phat danga ka ngai dan le kalung hel dan ho chu seida taleng BA last year kan sim kumachu kalung hel kidang e DM college last year kasim kumachun kalung gel ana boile tai kumhung thung lela chongneu zong abolna ukhrul lang azu ding hitan hungkile ki dingla khata san pon kalung sitna ka seiman lo di hitai la katin lekha jing jong sim theilo win kan umi hichinia ki pan chun ka diary achun chongneu kalung sitan ho le amang ngai a kain khumandan ho abonin kaji khain a diary cover achun lin ta in Ukhrul Lanu tin kaji in nisin kain fill up pantai hichikala asung achun chongneu koma kawa khabe pon ehin do ji jong le last year be hoisialin kisim hen katia lekha kasim ji ebowi tin kalep ji in keichula window akona ama mai so ve a khununga ama be a kain khumanding dan gelnan kadip kan kidop ji e hitia akom ji wang achun akoma ka chinom dan chu ei solum abang jing in katho lelwal phale bo chom kha akoma to no ka sei ji in lunghel pumin kongkile ki jitai kumjong achi gangle jing in November 22 about day hunglung ding hitan kumdang achun gif za chom sangkhol levan ho kana cho pg in hichikum chun ipipi ding kalung aboi le tai ka gyal josi ka sen in ka vet josi chu as hoizep le ong tin ka vet josi chu kana sit le in achainan phalbidap to zan le akitum lumna ding luhu khat le mafral khat ki cho pi han ka tin pauna bazala ka dei ta khat che ka cho pin kong tai ka gyal ki le ne thei loji chun nomo ka sakinin ki khat kan sim sa pa ki le kong khuzin lo ki tan hi kanule chongnewin e hol mo thunin fon ein bol ma che jing uvi kinjong kloi ho command not copy danin ka ki se in asim chai uchun jingni khu chowneu ba de ngalel pumin in lam ka hindel tai
in ka hluna chun kanuin ei nga do in ima seipon hi chun kejung bu ka kine in lup na chung achun zanpung som le hlin ating ka nga in awis masapen hi te ding ka ti tai akala le kan i mu hlaki gu ji in hiji chun athu ni thei ka koi ho champar ho chu kan ji in ka ki hambol ten in hi le ka nga jing ni dan som le ni onghlin din kon ta in ol chan roma panin ka ponin chongneu ten ni ucha umna ina chun ka chi tai ol chan ka kovin a hi le azawa thei pon kin jong phone ka bol ki tan hi le ain pikamin uthang boy ipi a boy mo tin lungdong ta in a hin dongin kot hung hungo ka tin a hi le ahung hongin ain hon to ki to chenin happy birthday ka tin gift ka cho pi chu ka pin hin ki kho tu mama in na kilop nam na ve nge ahung me si siwin arum langa alu tai hi chika chun kek chu ka gol tu in kender ho ka tungin ama ka nga tai ahung do mong lo pa nin ol chan ka ga ve in a hi le aruma ka gin ka zatai kalu jingding chu no ka sa jep kit pon chomkhat ka ngai na hi le mai san livin ong pot doin ka koma ong tovin uthang boy ka kipa wale ka pen ni khozong ka na hai mil do hitam ka ti le nangin na hen na lai e hita banga birthday ekiman pi hi kain kho adinga apat na ti the hi tu ni hin ka padam na lai le akapa akipa di dan na ti chu apan ase be thei ta pun ali pumin kek chu kane sa in to na za chum chum sei kit tan hi le ong nui do kit tan nang pa mong hi mi emotional pet jung le mi nui sa to le ji in lang atin kin jong en khan sanin hanu hi in nanam hung pot nin te ka ti le ong hanui che kinin khowa ke in ama birthday chu ke ni bovin kana manglun e hichinizan ka koma ali so chu kalung si na ki be che che jing in kalung in sei to jing ding bo kana gi le hin la exam chai ni le ki seitan te mi su boy sa beb ka tin ka gi gel tai December exam kon ong kitan hi le khasim pot tholai ta ding chu hi tan chungneu zong agi ha bol in ke chun le kha le chungneu kain sim kol tan hi le kalung chu aki kala la jing in kale kha het na josi chu chongneu kalung sit na ake hi do abang jing in ka sim chan in chongneu lung thima ka gyal do che che in akale kale kha chu bangse na in kanai liuji e exam kain pan tawin chongneu la hopi manin jong om pon keila ama thangai na le Christmas ong thuna eida hla a kalung hung hel kit ding tan chu ka gyal le o he kalung amang zel e mi ho ale kha aboi keila chongneu ko ma kalung sin thu sei ding ki gel nan kama tha den e pathin lung sin in akham khamin ke josi ka ji hla thei nan exam zone hin Christmas gift ding ka tin ka wa le le in ama de ding ta kha sang khol alum hiu hiu akang khat ka ga cho pin ni hla hin chongneu ko ma ka chi tai awan ki go lai ta an hi in jing ni kho a chi ding a hi chu ka hi do pai tai chongneu chom khat be na lai tang o exam ki chai be ma to an chi pai le as nung le kalung hel ding dan hi o ka ti le ama jong lung helmel puta pomin e hin don ponin ke jong kyum num na lai a boilin in lang chi ding in a sei to kanu in e ha ko wal kit to ke jong kalung hel wale u anup ki pan beb diam ki ti a lung hel a ki pan dan jo hi ta hi atin a bol be ki bol kit tan shading ka ti jo si chu sei do ding dan chu kama mo hel jing e chom kha zuwin ahung ong tan mei phu ka kyoi thlonin in mai achun ka to hlun tan amai ka vele ni dunga mel hoi dan to hichin hla mel hoi dan chu ki hi ka sahle jing e ka ve chim thei mong mong ta poi hi bang amel hoi hi pu be ni khong sa in asa pathin sim khela nu ti khu kelung sunga chongneu chu na hi tai jinga ko na kamu ki talu ding mel chu a hoi dan ka ve chim thei ta poi ke holo be a hi ti akom jing hluna chun chongneu ka ti le aman ehin ko to ki tu chenin nangin seima so ka ki ti to hlunin ladies first ka ga ti le aman ahin seima sen uthang boy kumhiti chen in sung khat bangin yum khom vin kinjong henul he pa jong hi ka pena kanul ka pa bang in ka gialin nang jong ko pa ta darin ka gialin kain thlel hleuwi nelung sit ho hi ki hon kain kho win jong le sa zo ta po wingi chaga te lung sit hi win pathinin ningai lut le ne kho sa naw chunga azat som azat nga in pattheina na bo hen tia ka sei tai lokin mu thei thilpi ding ka nei poi uthang boy jingle ka pot ding hitan iti le kongkle ding sei thei ta poi pathinin pha sa
na hung jinei ni lewang chun ka hung de he nen ko te tana he uthang boy a hin ti achun kalung chu tinga ki sun sangin ana zo in kalung achun chapangka aka ding kalung azale e nei na sei ki go chu sei to le hin ti in kinjong sei ding kai thei ta pui ka sei dia ka go zo si hui a vai ki the bangin aleng mang hil tai kinjong ka khona ka choi lu hu chka pe in sei ding hello manin chong neo tu kum na kho wa kum he Christmas kong banding a hi ka ti le hanui hung nuin kum si in sei in lang khat vei cha jong hung lo na zo zo to ka ta san nai sai he tin he chi jan chun koi ma to lo hilin achangin anui thada da jing e asai ban azom kinin uthang boy kum chi le gift nei pi jing kin la ima ki pi zo lo kamel ana ki chin ding in hi chi hi ani ki koi tup cheno tin a khona abu kho jam chu apin ei pi in uthang boy hi chi hi ni khat le nain kho an chen khom pi ding nu mei nu chu nain bu pi de he hoi mo jong le an bu pi o ke minin koi hi ding ham wang ka he poi pathin an dong ji o atin kin jong kalung thima ne nom le phat ve khun ka ki vetang o ka tin ema jong silo huilin ka umin hi chun ki hoina kalu hlunin kanule ka pa hoto a ki holim tawwi keila jing khwa ding kai kho tol he tan ni sia ka bol jing ka diary lun hi puma kan ji lai ta a hi e chom kha zowin karuma ang lun in ke jong kan i mu thatai hu hungwa chun kong khang donin kanu koma hema chongneu ho chi u tam ya ka do le min jingka an hung hola naruma jong hung lut chume ipi banani a tuni jingka ta chu thodo lel ke a khang ni ham ipi thauna puna bon nei lo mi a ho ulung kit ta dinga atin ke jong kana thowa lo chu kana ki si hle e tin ki si jong leng apachom ding lai ta poi karuma ka lut le ka table chung achun lekha kha ki koi chu ka mu in hiti hin an ki sune uthang boy kahin ngai hle e keila lo theilowa chi kai tai zan thain nei mo nungin naruma kong lut le table chung an diary kamudo in zan khwa ke in kasime uthang boy hichana ni lungsi ding kan he lo hi zan thla ka tu seina na la sit dan ho jong na se in ven kalung sit lo ka ngai lo win gel dan nangin nei lung sit na sang in kin kain lung sit zo e phat sot pi apa na kalung sit na hitai hinda hibanga gen thei ke hi nang to lung sit lam pi zot khom dia vet ka theilo kani ta zia na ko mai chan thu chu kan sei kha hin ne ngai da mo uthang boy ka kamin se hi jong le ichile kha neu cha hi na mu le Ukhrul Lanu chong neu ke hi nang dingin thi chanin apang jing e ti na hai mil he o keima Ukhrul Lanu chong neu khong sai tin kisun chu kamudo achun kalung thim chu ki pale thasit ka komin kam na muna chun kanui pumin ka hli an long e ki pa na mit hli long hi jong le athi holding Ukhrul Lanu wang abolna mol so hei wang kho na zon tai hijinia ko na chun kilung sin in kho mang bang in komunin hin la fan bo in kho pg thei pi me hijong chu amolang anet wa namuna aum ting lebo ki kyo thei ji hi iti chun khom thota la ki ngai lutain khong kilung si hlun tan hin la dei bangin aki ki ho mat thei poi apana silunga ka sim ding thu ka seila ki pa le in ama wang insung gen thei jin aban jom thei lovin aum tai ka ki hlamon tu hlunin khat le officer khat kong hi a lungtup mol so ding ka ti hlun chu thanup om hle ni chikal dot pum machun ke jong master boarding in Silong NESU kan zon tai itini kho akona chun fan ka bol do the mong mong tapo na hile kalung akham hle tai dam hinam ipiti ham ti thu jong do na ding lampi om thei te poi hicha akona chun ka gen thei ong ki pan tan ka le khasim jong ain boi sa pan tai hinla atha ben chong neu in officer ka hiding e dei sa na thu ho sei du si chu ka tha gial do kinin kong kyam bol pan kit dai kum khalang pi kyo lo ben kong hlunin hinla kin wang kalung thima hiti chan ki kyo do lo hi alung an neu in tin do madang jong an nei mai the hi tai hi jong le ke wang ka ki tel hi chong neu to ki chen lo le ji jong ni ta ing ka ting zo thing bangin mangtang e tin ka ki mo ge hla tan kalai khasim ban ka simin a hi le pathin lungsit na wangin kum thum zo in manpura government service post a ongin to ding ki hol na chun ka pangin a hi le konglo hlingin kanule pa in tonglowa ane theilhun na ding khat chapa khongso do tan hi le ekipa pi le hlunin ke jong kalung among tai
Chongneu pul ka do chu kamil pai de tan hin la aka le hut khan in kalunga ong kilang ji in kamanga jong kamuzin hi le tha bein kain ngai ji le hi cheng hi kumnga chi sa ma sanga thil su o kain se hi cheng ka gyal to zo chun kalunga chongneu jingbo alangin ka kole achi thei tipon kana ki gyal so le hididan hi tai wa se ma chun chongneu kain het ngai hi dam ipidia hiti chantip chama nei ham jine nei tamo hoyanum tam tia kale reply wang achun aki deliver do zo pon singer mark bo achutim den jingtan zan khovain hi chi message lu dingkal chu ka ve in hin la kinep na bang ani zo te poi idi ka kolwang zong kana koldo zo kit pon hin la atex ka mu achun dama e he sa in kipa hle jing e november la phalpida ong kipa lai ta hi tai mi he ding achun officer khat ka hitan nom kistan te katile inmona ka to ka tung khata hi ben a hi le kanula ka pa alung thom hau hle ji e hiji chun ni khat hi kanu in e hin hopi in jinei ding in izol tai jinei ding thu ain pa do chun kalunga chongneu ong kilang pai jing in hema mi khat wang ga de in hoya ding hitam ti wang ka ta hi ka ki mu kha lun lo na so tai kin wang amanu bo ka de e ka ti le kanu in chongneu ham tin e in dong pai jing in a hi le za cha to ki pa na chu kalunga kino den jing in as hema ka tin kamai ka kisip liwin karum lang kalut tai kalup na kalup lu chun kamangin chongneu ko muin ka za uthang boy tukum Christmas nongman lo ding hitam ngte te to kanula ka pa in namu no me kan nga ding a hi atin kong kha do chun kalung hel le jing in chongneu ka ngai na ong lam dang che jing in ukhrula chi a ukhrul lanu muting bo chu kalungul pi pen a hitai December la hong ki pa ding konin kanula ka pa in family excursion chi ding ati hlunin ke jong thanom ten ka ki kung tai kachin a diu mun jong ka hepon garia khong to do tawin family excursion a dingin kongkal song do tawve kare chung achun uicha ki jepli ka bangjing in hole khang halloween kane imu hlutai english pawin ki sele I don't know village ho ka hepoi ti ding cho hi jing e kalching garden a kachi uvin chomkha chowin tameng longlang ka zun tawve kamsunga vetnom ta mun ho ngaloi waterfall ki ti ho jong dim senin ka vet na josi chu lung hel om hle jingi khuzinin e hin lap den ding phat uvin garia khong ki torpan ki tawvin zan khuzin ko na chun kong tawvin kilometer zat khat wang chu kan chot do tawvi gi pa na theiting ka vet ulela ho lein kitila kamuta povin kama ge dingla pon ki tam nei kit lo hi zia chun ho pha an masat na pen a ge den jingding ka ti tawve gari to chula ka khop mama jingin ka to jo si mol hating ki sa ai jing tan chom khat set ka ki tor zu nuk movin ho khat ka hlung vin in ki phama sa pen a chun za chat hello bangin ka lu jing tawve ahung ki ho le amy a hiwin insung a chun te si no pi khat le gulang chapang khat anu min amani injong ki pa ta in lim vin kanule ka pa to chun aki hesa bangin aki ho thei le uvi mei pu ka kiwai un ka kyolim lai ta uhin insung achun nunga khat aki won dan chu teacher ding hile kilom khat hong lunin heno tuni khongwai ge e skula exam ka bol chi wa chapang ho boi pi de tam uvin tin atin aruma alunin avon ho ki helding hile akilom e om dan chu hite hi chi te spi chu anu hiti dan hi hitia anne zawa ka kyolim lai ta uhin hichinunga nu chu ahong do tan ka vetle kamuchin thei pe set pon asi achun ka ven a hile ka sa mi abangin hinla ka gyal do wa thei pon ka chuti vet denin heno kinjong bune tangi kel akile ti a ahong kei phei chun kain muchin tan a hile kum nga wal kan na hlangai jingle mel mulo na so le wanga hin khodia kan ki te pi kalung sit Ukhrul Lanu chongneu chu ana hi e kamu mu achun kalung akidang walen kamang ham kata ham jong kan he lo hi ki pa war je achun seiding jong hello khomen ka mo nui san in hi le lungdong ta in e hin ven chongneu ne hai mil hitam ka ti le e hin hedo tan ahung mo li so in ka chung sen en hung kine in uthang boy ipida hiti chan ne ki mu sa lo hamo nangai na apha sot pi gen the ka thu ne lo ham nilung si lo tam mo tin akinu den tan ki jong ka kitim zo ta pon kangong ko in kanula ka pa chule
chong neu nu mai achun za chan hello bangin ka ki mo ka hlun tai kanu le ka paten a hle bi to ni sa ei kop vin kaung thlal hun achun ama kap den la in kewang pasal jep ka tin ka bi tai aka na lai ji achun ka dai kin in ka che wal hi o chuti chan ka kap he athi nei sa ham ka ti le ahung noi do kin in na tor si na pai hla nai lo dan ham atin kin zong mal cha le thing in atha na da hla kha ne nam ka le ti ki le phat sa o ha ju jing tan atin kong noi khom kit tawwi kong ki gel gel le hiwa no gol hlang chpang pa chu boilin an hi dan hi boilin chun ene heta pon ka khen wa kuna amo langa lekha sim den dan hi tai chubanga nopta kanui khom lai ta uvin a khu wa chapang khat ong hlai zelin heu chong neu ko pau neu win hungin ikeu ding khat omi humola ti chu atin azamang zel tai hi chun chong neu mai su ong ki khel jingin ipithua mo mai mon na bang e ka ti le ne nga ta o ga chewa in ka te kong kile pai de hi atin ke jong kong de ka ti le ada cha hi tan hi cha ko na chun kalungyal anum pan ta poi hi cha chun ima ka sei be ta pon thip chenin ka kyum tan thu khat wang umi ti chu kalung athe den tai aung kile lang a hin kan ki chol taw win ke wang chu kalung nup mo to ke mu thei ta poi in sung ong sung hla chun kan i mut nai lo chu a he in hin la e ho pi pon ki chol ding in achi tai i mut ding wang chu a ha sa hle e kamin ka sin jong la e thei mong mong pon ko mo waljin in mai la ka wa le le tai hitia kom lai ta chun jun thading in boilin hong do in kin jong ka mo do tai boilin tu ni hla chu no chu hoya chi hamo pawneu chu ko ham ta ka to le hiti hin e hin don pu ne he uthang boy pawneu atiu chu house pa chapa hi e khat veya chu ko chong neu thuma cha hin dom u vin tin ka he chin he kin jong ka hi lo le ki ngai hlun hi le kilomi tin alut pai tai kalung thim chu lunggel ji jong ka thei te poi om dan chu kanu le ka pa hin chong neu kalung sin he hlun ji a ukhrul langa chong neu dong dinga e pui hlun hi dan an hin hin la ka kinep na naw zo si chu huya changwai ki the abang tai phungdang achul dia gun sa na hi tai awai ge chu ka hi mai jing khula ahungwa ki tang chong neu chen chu aki khile tan ke jong ilanga kle ding chu kanum hle e kumnga kimulo nunga lungtu mol so phat he tai ti a ka ki hla ta hi chi thu aungin wang chu thima kana nom jatan ka ki pa na jo si jong kana so tan ka kinep na jo si jong lon hlin na lam tu tai hi ti ding be mi a hi le amu in jong anamuda leng ka ti hle e kom chen chu kanu in e he thimin e ho pi kinin na naw napal ke lung morja vai ge hi taw ve boy ipi tale pathin phat sa lo jong hin tin a gel wal hin boy nom chen hi ka vizo hi e na chun nu lung gel ding jong gel je mo atin ong li so na hi le kalsin na ki be che chen ke jong khong mo ka hla tan kanu in e ko in kanu cha hlunen ka mo ka hlun tai jing ni khole in lang akle ding in khong ki gong taw vi ni hla in sung mai cham ka sim win kanu le ka pa in thu tampi e sei hlunin chong neu nu in jong ki ho chunga ki pa thu tampi e sei in thu dang danga akio uvin ka to taw vi chong neu nu in thangboi nu le pa nong kal sun danu hi ka gele thupi ka sawalin hinla talung tumu ka thun sa zo ta hi ni ngai dam wo thangboi le chong neu kilung sit na ane heleng ka chanu hi nang ho din pe nai sai po hinla paw neu nu le pa in ong sei ni a chu ka ki gel le khununga nop sa na ding ham ka tia kana phalpi kha hi tai lesit mu sin an wang nei ni hi win lang ikingai lut naw wang tan sa pote a hin ti achun koima ham ta pon ke jong in mai langa ka ponin amo keuna ka zapha ta poi ka za chan ka lai ana e chong neu ong do in ka koma hong ding in kinwang ima ka sei nom ta poi kalung gel jo si ka sei do po pule in sung kina ana khat te ding hi zia chun ka sei nom jo si jong sei thelo hi lin kana tai chong neu ong su utan atu sei jong akiza chin thei poi uthang boy nelung sit na lai em tin akinu udan tai hi chi thu do don bot ding dan ha sa ka sa dan chu lon hli in e don bot pai tai tu sei ji jong ke ta pon gu thimin amulo ka chun ka hli ki thin ka don bot ta poi thip chimin hi ti chun chot pi ka to chunin ima seilo hila da hla ding chula nop ka sa lo ji achun chong neo pon khon ji lo hita mo ka ti gi go le pha chi sa kain tha gel do kinin ka in wa lai a apun khon pe na kom chan hlun kain gel do achun ka dip awol hajing in
ka hla jing ding chu kanomi hinla ichini khu chun ka kap hlangam tapun ka kam ka chip cha hian ka lo te ding ka gotai seidinga ka go josi chun noblai ni kho ei gel to sa ji achun seiding hello hilen ka chuti den tan kom so le ka ka hla ding ji in ka gari ka stanin mol so hoi wang kho len tol achun ka khamin aninglanga ha ka an ka kap tai kanu in eha kolwar je achun ka fanjong ka sui sofin ka bol theidang ta poitin ngai lai thla na mi li pel chang bangin ka thi kanu in eha hol mo waltan ka pa he sa nom ki lo ji chun ehung hol to in kanunga kun chun ehin ko in na naw hoi amangjal ni hi ham pasal ni hi lo ham bita hi ta ki sa ni him numi khazia na chunu ki jong nei ka sa ding ham boy nangin chong neu na lungsit na sang a kin nang kalungsit na hi ichana alin zo ham ne lo ham nagen thei kamule ke gen thei zoi ka tho zo he tin ong kap ta na hi le kanu ko ma ngai dam ki thu min he ma ni ngai dam mo tu kal chong neu yel tapungi haimil dingu tangit ka tien ka kingong koi hlonin ke sang in kanu ha kya ahung aha ka che in alhem bi ding kom thun tapoi kongkile lang hlung hin chong neu zong ka pot to a om na achun anum na lai e kamu huna chun kanu zong amo la si nin ahli akithin in sung alu tai pharbidap lai zan pungsom lang hita in mai a achanga om chu kalung anom pon chong neu imut phat in nai lo ham zan khang lai a hiti chan nom na lai ka ti le da jong da do lo be in ka thu do nei don but masanga hilai ai kum den ding hi atin cha hi tai kalung adong walin to na kasimin kon anauti avet da e tin her khaem hungin imutate adap wale jingka le kachi ding hitai ka til ahung kamen uthang boy phat khat lai in nang to kanum khomen kanui jing i hinla tunin wang kain khu hi nuina theiding dinmun ai tapoi nangji a nui theiji ka so mai hi tu anang be a iti kanui a ka ki pading hitam tin asei ban zombe thelowin akap ten tai ton put ding kanom tinge je hinla ki jong ama don put theiding dinmuna kana hi tapoi iti ka zol wang in anom thei himim tapon leilung sit lo mong hitam e hin dong ki tai tun wang pasal hi na josi hai million ke jong kongli so tai lungsit leng ipikalo a lungsit ta leng ipikal kalo de ding ham emajosi phanin ain po lut hi tai nang lungsit lo ding anei gelam committee chan hi koi ngai a kum ham ne nam tin kamit li pumin ka kisian za jingin hi le kanuin ahin za in ehung puilunin amazong anuin apuilunin e pho ding akitiat tawwi mo ka tilowin bol theding la kanei tapon kaka na in kathajong alasamtan kalung awain atu sei uchu kazamang hiwin ka kimvel josi chu aki beijing in hema ilanga kile tawte ka ti zo uchin ko halloween ka dinamun akchu ko na chun kalhuden tai hichi ako na chun ipikati ham ka ke tapoi kaung kha do le hospital sunga ka no umin rush medicity a aina edmanu hididan hi ka ko ma kanu an to in avet na mun khat chu aveten jingin kinjong olchan hema tia ka ko le ong king khangin na thoi tam boy atin agent le in nei mut khop tam na to de ham ikawa do de ham atin hinla wa do dingjong ka ngap chapun hema chongneu ipiti hinam tia ka do le hiti hin e hindon put ni nanaw chongneu gel ta hin alam thung lo ding mong a pathin ko na hi khechin hi tai na hlua kho helowa nom lai ta achun chongneu jingjong ha ka walin kho helowin omin ama wang a ha do pai tai na pa to hospital lang a kin tei pena kain puilun na hi chongneu jong hi chini hla achun im chanu khosong mi ten a het phat win hosa opa ho akyo uvin insung mi kheu to sa hi ta ji uvin hitia nang ni nom kitlun le khosong mi pi amo lungdon ji a keu na su ke sanga tiwa chongneu to pawneu chu ichijan a chu khosung pastor pan agop thlun hi tai ima gelta hin daktol hon hiti hon gelo ding hi ti tawwi ilaya hi haptakhat yumo hi tai ichen yumbe du hamwang ke nai poi insena winte hichang ahin sei zawachun kanu ka ven hi le kamu sit jingin ka inwa lai a chen ho kalungin akilang na lai ka vet na josi lung helnan ka timin phatdang achun
anangai jong leng lungtup mol so thei ding din mun a akyum zin lungmon na kan nei nan tunwang kinep na ima nei lo hilin chungneu ka ngai lai ka bang thei pui zan khu ahung jin le Christmas la an kilha panji tawin Christmas hunglun na ding jong hap takhat hambu ki wa tai ka kilung sit masang hluna chongneu na khu uwa kum hei Christmas khong man ding a hi kana ti ho chu kain gel to in kalung thima lonli pumin chongneu to kyau danin ka umjin chongneu numein nong pengin lungsit mel na put chu ke chunga akilang di sin ka hi idia hi panga hi ka ngai na hi ham angdang building a na china mun a chu lunglai mong hinam lungsit na hi anani daleng hi bang hin ken thei pong e kain lungsit kha hi ke thi mo na hi kain oimo di poi hilla ikitip na sumila goldang nisan san thewang lungin apozau poi lungsit akitile kilungsit ding hiloham ipidia gin theina zo ham hiti dinglam ana heleng kana lungsit lo ding na hi hinla iba kilo ding ham napa hoilai chop khalo ding chu kai mai e hungwang phan boy kathu na zo si hi nangwang phat na ding hen kalun hli zo si zong na ki pa na hi hen lang khonunga nawang sit na ding zo si hin pumang ta hen lun hli alon ding zong akang tai tuni na chunga lun hli ka sen hi achai na hi ta hen kinung helo ding a chi na hi tai na hin kholam saw na zo na cholin na te gimin na te hin la hung kinung hei hi in kinwang na hin vengam pongi na gen thei thu ding wang boy kalai de patami amazon te lungsit hung chang te jin kati in kathi ka kithi in kalup na mo chun angol bang in room bang lang chu ka veden tai kam na mun chu private room hi in jingka ni hla in dak tol ho round hung jiwin ni hla khat ni kanu to kom thun lai te in dak tol ho ong lut nun na hi le kanu hin amo la dak tol khat chu a hin mo to in dak tol pi til khat kan do di kalthin man bia umang sei chanu olivia chu na hi ham ati la dak tol nu jong chun henge he nu ka hi iti ne hi ham ati kinin nani hoi nu ka hi cho diula le na nu chu ka hi na pa u nu ka hi chume he kate hilaya no umlam ki ma he le pake ta dinga tin ayaw losing e hi chun dak tol nun jong he ni kan he lo he ngaidam kapa chun ba tu jing ka chu sei chu kinla na mel u ke talo gamdanga lekha akisim le insung mi koima ke lo ta hi o he ni koidam lo hamo atin ke in ve in kanu injong na uthang boy dam lo he hapta thumlang office song kai thei talo a umdo hi tai nangin hoiselin hin ve o boy nom le ba akizen e atin dak tol nu chun golang pipi ki dam mo de ham Christmas kon lai ta a atin e dai le le in keila nui ngap mong lovin akyo hu kangai den tai doctor itile kakiti start theidam tia ka dole ahung yaula azingin haha uthang boy ihole eho ki ka doctor kiti daute he u he naw ikiti le he zinge hiti chun ne hin ko ki le chun zulo ka ka phum din he atin kanui mo sa sa chun e nui sa tho thowin atu sei ho chu amjo si kamo nui nui jing uvi na hi zia ka sei chume kati le aman jong akhuti le sarti a kan ko ji di he o tin e dai le jing in kanu to akhyo lim thunin chompha juwin apot do paitai olivia chendan hi mi friend kitile alung thima umju si mo si sei mi a hi in mi to thim ta khat hi hospital akum sung uchun olivia an hd boy pi den jing in doctor khan in patient khat hi tia kho sa le a asa sa ka mu khanai poi tileng sei hil ponge phat atam zo in karum sung achun ei to pg in sunni lumin ei dai le ji in hi chun kain maingal jep tan golcha phatha bang khong khau do thei hlun tai hichika chun chongneu pul dawa kamit hlun jo si jong chu all in kain mil tai kalung changlang boidan in doctor hon ase uvin hinla pathil lungsin zal in dam theiding din munin ka umi hapta khat umbe ding in ase uvin hizi chun olivia jong chun brick kila in ke umpi tin injection ain kap din tingle ka ki sel ji in na bana ikap dia na dale kamat kon ding na to pe a ikap di chu hungkin chelta tin eitel le zin hospital sungchu insung ka ba sa aziluni hapta khat kombe sung achun kain kho ongnom dom tan kalunggel jong akho dom tan hile kongdam thei jep tai phat atam zo a olivia in a pg chun kanule kapa jong aboi hlun tapon keini chun chance la an kanei kit thunin suni hlumin room sunga chun to na khe thlun jo si chu ka sei ji thunin
kanui zi luni nikhat hi injection cup dingin Olivia in eidel lele in kanui pe thun lai te in kanu in e hin mudo thunin chapang dan dan an kitel lele thun hai min na mudo thun hi ta atin agu in anui to ko min kay thun lo chun kay do thun chun thip chen kom thuni ama ba hi chula ka kiti to thunin kanu to chun kanui khom tawwi jingni khu apot do din kom tawwin hi le kalung a hel ngamin Olivia in jong alung hel na ho a seiji in om chen chu ka vet le ka mo lung sit do e hin la ka ki yal kit le chong nyewin e da hla dan ho ka gyal kin in hi le no me hi lung sit chan the in kani gyal tapon ta san na jong kanai thei tapoi hi ji chun alung hello bang in to na sem in kapang ji e hi chini kho chun kui hla ta gom in vet na thei thei kangla ka chingal den le dang dang ho ka ga vewin hi chini chun wang ni rum ke in Olivia in ima sei tapon ni danga khong le da bang nu chu thip chen in om tai om chen dan le amin ha dan chu nom ka se hin ipinati hamo Olivia ka ti le he u thang boy jingle na chi diu ta chu na ati to ko min e hin ko in heu thang boy numei thu sei e hi tin nei gel pi hin za chat hello in jong nei gel dan ka hin mo ngai e iti ka ka hin lungsit ni ham ka he he e ke jong ka kidat ma le in he u ka hin lungsit to mong mun hi tai ti a in se e chun kamo kam ka den tai lungsin kho man ding hi kapum gyal thei tapon kai lungsit poi mo ti ding chula ka lungsit kin in Olivia lungsit ki ti hina ta sa na mo tia ka to le heu thang boy ka he he lungsit nin khomang khanai lo ka hi jin ima ka he poi kain mo lungsit jing na hi a sei jong hello ka hi nang be a hin kho kaman ding wang ka gel le kamasang hin kho hi lung helnan ka dimi tin e hin don put ki tan hi le kamo lung don tai chong neu ta bangin e hin da la dem ka tin kamo ki chat jing tan hin la kalung si hle e hitia don put lo hi la ka umachun heu thang boy ipinati hamo ole ka sei hil ham neilung si lo zo ham nangin neilung si hi jong le chun kinwang kalung si tho tho ding na hi a hin ti achun atu sei ho chu ka gel le ngol thet danin kamo in om chen ho chu kamo lung si tho jing in hi chun akoma ka sein Olivia kalung si lo na hi pui hin la ke hi lung si na lama ana ki sep lu sakha ka hi ji in lung si na hi kamo ki chat tho hi kin jong ka hin lung si hle jing e hin la lung thim ke sa ka hi in kal si na tamwal ji a lung si na lut ki lo ding a kana ki gel la hi ta e hin la kadam lo sunga nei kho sa na ho hi ka vet le nei lung si dan ka hi thimin kin jong kana lung si na hi e Olivia ka hin lung si ne hin la kalung lat na ding wang hin pol hi pi o thing se la ka se hi to kalung si nang hi ka hin khuwa chai na hi ta hen ang danga na pa mel mu sangin kamit te ni hi kila do jingle ka ti e ti a ka se jing tan hi le ka pomin e hin ko in heu thang boy e ni hi pathinin e na ki mu sa ba hlun hi le nang jong gen thei lo ding na hi ina hin la nang dinga aphazo pathinin nagon pi hi tante ke ka hi mai thei chuna tin ahung to do kin in hi le khong nui khom ki hlun tai ne thei kan hlunin e hin dong tai he u nain kho chi sa an gen thei sa nu chu koi hai nei sei pi di ha athusim hin sei o tin hin la kanu pon ni khat le sei phat hum nan ti ka ti le sei tei tei jing in sei ding kanup le wang achun kalung na wal asan wal ji in ka sei do thei pui hin la ain sei tei tei tan hi le kong mo lung han do in chi ta te hi chi thu ka sei sang in khain kho in an ngol le kangap chu zo e ka ti le aung hli so in he u nei ngai da mo tu kal na dong ki tapongi a hin tin e nu ngan in a hli ki ti tai ali so chu ka vet le kalung si walin ka ko in now hi chi thu hi koima koma selo ding ka ti hi ka sei ki go jong le kami hli in e don but pai ji e phar khat le wang ka nei pi nong hi ni khole aboni na sei pi nangi ka ti le ahun nu in mi kho nei sei pi lo po le ka za mangjel di chu anek ki het ta atin kongnui ki hlunin in lam khong ki le tawve Olivia to kilung sit hin kho kan man hlun chu kani hlunin chapang ngol bep kai hlunin kho asa nan be hila kai hluni hospital a kuna kong pot do winjong ni si la kai nuwa e hung veji in keizong kong ol ta jin office song ka kai pantan pha si in fana kong keu jing hluni Olivia in e ngai lu dan hi ka sei zo poi chong neu pu ka do no zo si jong e hei mil sa in chule kalung nup mo kum jong le e ki pa sa jing le phat atam zo a ka ko ma jing hi ji achun ka kilung sin alun chu sang di se ne kalung han ding mong chu anom pon kama thei thil ki ti mong jong apol poi
thildanga konglunghan ki go zong le einui sa tho tho ji e hitia ka kilung si thun chu kan sung mi tian ahin hetawin keini don dong se selovin ana keu to tawi kanu in khat ka koma na naw ilung sit pi na nei amtin a hin dongin ka ki za pi walin Olivia to ka ki ngai hlun a he ding ka ta sanji chun ka ki man te tunin koi chanu de lo to ka ki ngai he e ka tile e hin nui sanin na pu te chanu khat na pa to ka ga sei thuna ka hong keu hlau a hi te a in ti achun ka dip ong cha tan hin la kanu se hi ji achun ka ton but ngam pon ka lung gela chong neu ka thla so nunga apul ka do bon i ham kiti Olivia pul jong ka do di dan hitam ka tin kalung amo kham kham jing tai su na hin office sa ka to lai ta hin Olivia in ka pum puma fan e hin bolin he u Eli restaurant a ka nga e hungloi loi o ain ti achun kalung don ong ki be chen ko office da hlan Eli restaurant ka del tai ka thun achun anal hiso hen hunin ipinati ham ka tile he u tuni nei ki puilo le ini din lung tup mor so na phat mta ponti atin ato na muna akap ten tan ipiti mong ham se masu ka ti ki le hu thang boy kanule ka pa in ka lo ka in kani te chapa khat to ki cheng ding in e kong tawi hungo chi ta te e vai ge hlun ding ka ti zawale nang be ya iti ka hindiam hungo atin ka khona i kai tan kalung thima chun hera pasal thi le thi tu chung wang thina tailo in e khen hlun ponti pul do jong ka khop tai nu le pa se nga ya ka ngai to ki khena hin lai pul ka do ki sangin kalung tup mor so tangi ka tin ka hin kai do in a hi le restaurant mai a kanu in enelam tin hlun tan Olivia in ka khut atu in kanunga akisel cha hi tai kanu in na naw na khun an tu chu koi ham na he nam tin a hindung in a hi le ke jong o ki thing pumin hema nei ngai damo kain kho adinga ka ki gela ki puiding ka ti e tai ka ti le kanun na naw a phat awa na la e hin tikinin hema please Olivia to wang nei hian ta hi o ama to ka ki hian sangin thi ma kanom je ikati tan hi le kanu hong nu in na pute chanu ka ti chu Olivia hi chu nang ni kilung sit kon hiding ham kyo jong hungnunga go hlangsa khayu chume a hin ti achun Olivia to ka ki ve to hlunin kamo nui hlun tai kanu jong me si siwin akile tan kani keini eidal hlunin kami thli hlun chu ki pa na mi thli e so pi hlun tai ki pa nan ka dimjing hlunin ka ki ve to hlun po le kamo nui hlun tai he u visal mela gwa pa hiti sangkhol khat ka ki cho no me ati ji achun ka chi pai jal hlunin visala kalut dingkon hlunin lampi gi a mot phang chu ka du cha in ki cho ding ka tin mot phang hi khanai jan hamo ka tia azu nu ka vet na chun ka king mangdi chenin ol chan ka ding do in mot phang jong ka chu tapon Olivia in no mo sa je chun a cho opin khong do hlunin visala sangkhol ka cho hlunin kong kile hlun tai war symmetry ato pading ati ki ji chun ka chi hlunin hi cha chun e hin dong tai he u inzolang a chu ko hi za chu bang a chu vet na mo at e hin tin kin jong now ama chu a he kain kho anigen thei chu ka ti le he u thujim chu nei sei pi jingo ti tan hi le kin jong a bon chan ka sei pi tai ka sei chai in Olivia in ka vet le an hli so in ipinaka pi ham atu pa I bon ki kap lo tin ka da in a hi le hibang gen thein na thu hamo huimut dia jong na ki phalowa e hin tin ka dai kin in na kam tip dan hi na hi ti ja hi ba doctor na ki ji do hi te di hi o na ka ti le nang jong mi emotional pet le mi nui sa te to che hen hun in lang nang jong na hi ti ji a hi ba service na ki ji do te hi di chume atin kanui ki hlun tai ein sei be kinin he u thusim na sei se a numei numin nei sei pi kha lo pi chula a hin ti na hi le kin jong hi tin ka ton puni now ama chu Ukhrul Lanu chong neu hi atin hi ti chun in langa khongkile ki hun tai thusim akichai tai saule jongle apana kunna acheni ge to mai ta thanum ta ni ngai pi ho si chunga ki pana si zolo ka hin phungi pathinin phathe nambu chi tau hen thusim akichai tai